Menteri Ketenat Kokot Kekia jong kejelami Meghalaya uba AL-HEC ha kasi belang jong ketayo ulah hiar sejawai ha ka District West Giant Hills banlet kmi daladi ya ke jengpen kre jong kathan ya kilat linti ban ya khun ya ke jeng sapriang jong kunyang jengpang COVID-19 bat ke jengpen kre jong kejela hi berok away bat ha kani kasngi Menteri ulah syong jengelang ru bat ki board district lem bagi doktor ban yo sngo ya ki sinjam bagi la shim ban te lakam ya kani jengpang Uba AL-HEC ulah hiar sejawai rengkat kejing senderan langjong MLA kejawai uba awailat Miki Shela. Bat kene kejing hiar jong kalong Shibenta na kejing let yo kejat haman lagi distrik kejelaban kemi daladi kejing penkrek jeng distrik bat kijaka Sumar. Laban kedau hang ni baswa kejing let sejawai Menteri ulah hiar Sha West Khasi Hills bat ulah penlong ya kejing elang Hanong Ston bat Hamairang. Ha kejing let jong sejawai Menteri ulah syong jing elang bat ki board distrik lem bat ki doktor bat ki nurse jong ke distrik ban singap ki jing duna bat ki jing e jong ki board terekam haba pai sya kejing le persya ki jing pang COVID-19. Hadin kini kejing elang Menteri ulah let jurep ke Jawai Civil Hospital kabarim kabaran ha panaliar Jawai ya kebala depte thamai ban kelas ke Maternity Women and Children's Hospital. Habayakran bagi lat pathai kubor Menteri ulah kentujur ki patba bakim dei ban le persya kunyang jing pang corona da ke jing syap tiang. Namar kibabuan kilakot. Uang keberan kam kipat ba bagian le kalong bagian bot renti kijing petha jong ketenat kakot kakya bat ke sorkar jela kam tamban penjengai la dia na ki waipat bat bandatap ila kedor kemat ha bagi yat kieng kijerho na ki senria kenang bau kenyang jengpang unom yo lat banyabet syaki waipat. Ha bakali halor kikor kibor belapen kre ke distrik. Menteri wiatu ba ketenat kakoi kakya kaladat ban penbiangnya berok kijing dan kam kentup naduk ki quarantine ni isolation ward aki bentah beper jong ke distrik nalor kiwei kilat jingerap bat lat jingada. Lapan tip ru bahari lum jantia ketenat kalamang ban ai artli ventilator kawei Jawai Civil Hospital Yalong bat kawei pat akli riat CHC Haiz Giant Hills ban penkre ya ke jingele persya ya kene ke jingpang. Nyawan ban pengkre dan kementah kanu ke jinge ke bangela ban keduk apo ke jinge kun ke jongi ya uni COVID-19 kini ke jingan pengkre jongi man ke distrik nilai ban ni kwa ru ban ong ba ke jinul kam ka nata ke jinul kam kum ki equipment kum ki kini ke jinul kam ke bede ke sanitizer ke bede kum ke gloves ke mask kam ke bro ke jinul kam ngiwan man keli bat ki kwa wan pocket ki kwa ru ban le bol ki kam ki badai nagaliang jong ka voluntary services su bon ba ki sinong bon ba ki NGO bon ba ki ni ki ASHA worker kini ka Anganwadi workers baro ki telang kum ke team na kum ta ban yakun ya kani ka COVID-19 bestak we kam kumsan e kwa ban ong pi baro lingba kini ka tinghong ki press bagi pai ba baro kim de ban panik kim de ban panik kini ka jingpang de ban ong bamla ban ong mansuma de kini ka jingpang ki baro khaj kat wadon baro belajar po ri diaru bun ba ki belajam lingba jong kini ka jingpang de ka bista madu tata ki pai ba kim de ban shifting kan kim de ban panik ya kani ka COVID-19